ti so vi we ke kre ke pele me ko tie ke shoti ke vi hau ngu ke le la u ke pe nya fe te ze we mu po ti hau nu u go te jang ngu prele do ke ze pele ya we tie si di a ke cha po tsle di nu ke shoti hau bu se de ke le tsle do ke krito ke mesa ani pu ke te je ka pin chnya we no po ti ke vi hau ri ka pi he tse si di he ko bu zo shri ute zenu zo shri lavo ke pekrodino no shola le ke viti ka pi he tse ke shla mi pete go bu vi shor ho dino unidino puti hauringo ke le la ani pu no he ze ba ke de chshli si di no he go bu ki hu hau mu ke shuti hau nu te ja fa ke le chili che mi po ke tse pete re chhe ke le chili che di jisu dan chshawe amen zie zali krata go bu sier zali no ugo tashe ke le chili do zie ugo sede zali ku sera tafe jisu acha ke thau hau ke li do Share
Jerry keze chaliku hitata tenye Jisu no he kefeu hau keze kelila lido. 제 게토디 퍼세게토 퍼부 시어 보티세킬리 츠리도 시디게시 소디누 게토제조 부리 시어 자리누 보자 부처세킬리 츠리도 제 하기누 퍼세게토 리로 첼리코 메파세 부츠기 데자요 Jehovah's akefeuzo Jehovah's akefeuzo atzofalelho po abun ha kepejonu zelia po azez kemenera voshya po arofch perishya po zalanu po aze kemeje chakonu voshya uwe awe kesie kruku no vozo sheri amhakesho pori prilelho no aze ketola nsi mu nthe anu thupelyoya angumko mhingudnu no mijepo kesepe amhodzunsh no tierpe atse kenhesh ahe tsuzeba kevi mungu kemeje to ariche amezi tozotyo mu akechache Jehovah ki unulhu totatyo cheliko mefase Azena
di che puti bu bagile celeto mu che toja vi busier o che penyo fe di sedinu o goze che zashe che le celeto mu po debo liro ni pu reso che peso Krista unko rakelu zanu peteko kelu lasiawe. Chedo nipu ropubu unko ratse pre lasaketiose aketchawe. Tepe ti haunu social distance medzi morshagaza kepuza. Mu we vo mi so cheketio ukeri. Mu mi uki revo reso cheketiori ukeri pre keba tipote. Ukepenyomi amoro tiedze miezodi. Mie u peso se le shode muweri mie peso se le ketio pokere ze ke sete deri ke to le sununu hapo le vor ke bau se chedo ke pulina de mu se usa ni pu e avu peso se na ba ke zuwe hau pocha ke dipoga ke ze cheliko me fa se pengu musoru me holi tioke junja ker te tanye ni pu e Ukefeu, the Lord as the shepherd isidi. Cheliko me fe se ponvo die nuke pugilie tsilile. Mu tie kusoku pengu musoru ni puwe rso kepeso the Lord as host isidi me holidio. Kusoku pengu nu hakim hidi tupieba. Angum nako hingu nu no mijipo ke sepie amonzunus isi. Ngori si preba u ke vit to kapie resomie peso ke ze u tengi mejo ke vibo ke ze ke niuri ke zuri potio pomesenu u ke ba petesedi u so kre sia resomie kre ke ze u rego mu u ke yao che ke sirisa pubawe Nkojo ke vi hao Mesopotamia tiki Bedoin iketse grupo ze kem hie sekeba ngulie Bedoin mie usomie ukinu lertaro kini puwe uso ke hiroket sorry ergo ke ze umeseda ke ze ngulie Keriki to ker tepfe soru nuvo te tanu ngulie Sodom nu tepfe migo pakesho tswadio lot so chevor ke bako favor Deri lot e ukoze ke perheta. Lot e bedoin mekel hujo nul husir mu kini pumie uto ukikrukiri usomie meye goze tabie kesa. Kini pumie kitet debo go mumhan nishi setet debo uso ergo muke ya kaselea. Kuso pengu nu ngukilie salam uke penyo vetio Reso ke peso cheba mu David reso cheba we David Middle Eastern nu Mesopotamia nu reso kikim hidi peso yashi su sikebala David poni pu pola mizepo ke sepi pongum nkom hodzunu tsegeba tusha mizenu resomi bu heya mu hakim he ni pu David zedi hekeba ngulie Mu hau David petsuya ke jako hodzenu nu hekeba musa. Kini pumi poe mize ke se prepare se pocha. Ki ke se chakropo bu mize nu batyeshi suha leme dokeba mori pepi keba we. David pongumami nipi mu hau nu sikilie David ngumami ko vor ke penyope soche kebao David Pet Shiliken zegeze zasi hao Musewe Avu tie nipu mizunu Helie bamomoga Avu pose ke peroli ke vite jahakonu Avu ketsu tsile bamomoga Avu po mize penyogomu Avu ngumemiko Avu kinu petsetali ke vi Avu bu lesnu bame Kedi pobu avu mizunu pier mu molieshi kepen yopfeto le mu meto mu pepi bawa dewe. Sela po avula kevito ke sese keba bellesje.
hakim hidi pula sapeba no dear pie atze kenhese isi mu ahe tsuzeba David tikinu vor ticket zo dear pie resomi pi mutikhe mori utze kenhege hato hau chya asi dear get her hu nya dear pie utze kenhege ter hu kapie resomi ze gesuwe mu David po kepenyove so chekeba kepenyove po se geter hu mu David zaz lekeba tasha Middle Eastern me kel hujonu te hepo tsuzeba geze devi mu haunu pocha kepenyove me prome vos segeze generosity tapi keba David po kel hunu temyeze keper pivor mu ngumemyeze ke biege vornu kekka mu kemenga geze kekra zekeset tuzodio musla nipu tierpie po ken hesdi pobu poterhu nilakelie tusewe nipu upiese keterhu keba tierpo pe krupie utsunu ken hekesu zomodi me promevos sedi pagevipie utsukel ho tsuzoke se hiunu bubawe kepenyope David bu poserfi mu pobu tepfuko ta tuzodio u kepenyope hapette avula ke seseba homie David ke lu reve kemhe u reve chevor jeme mu nreve unu avu terhu bedzri wateme kuso haunu sikelie nipu me promevos segeze mu terhu avu ketsu chegese avu leke salasje kusoku sorunu telaunu pulagese kevi mumu kemejeto arfiche amezi diozotio isi kergumiepo hapo rgutioro panya mori temiu regeze tsaya observation muhau pomezi geze follow tseseperia chake pickpocket tsaya ke jamie somie panya rgutioshi semie mezi semoro tseleamo temike shomie ugi pa kesho tsetiodi umezi diodaro kemichemu unu relekens da tuzodio deri tie kemichesunu ha kevi mu kemeje umezi diodaketios we lela ke sanse zozomo me mu ha tie musodular bizomo deri uke hiche umezi dioketsu bubawe David how met hawade mu die how tie avulari sawe kedipo ula vishi mu we kirapo mu kemeje liesa morshobashi hanie avuke chache uketsu chesheketyo nipu e puba mu hakim hidi basashe mu ke chache Jehovah kiunu lutyo tatyo isi David die telaunu po Jehovah kiunu lutyo taketyo puba mu hau tie musodur bila puba mo derike chache la pubawe Jehovah kiwe temple isiba mu lutyo tatyo egetsese keperomoro lulekenza kusotela hau tigize puzobamo deri kehurapotyo sheri nipu reso ketse pubawe deri David nipu pola hake segese poya kese kereli khapie potse kese hakopetela pokepenyofe resone kese tusha kemetunu David kepenyofe resone kotamowe deri poe nipu ginu hapete nguli ba ketalawe vado we pocha nguli moto izodi nipu resogeze chemor shodaya no kepelemi poro hauze kese watame jezo tiem hanu nke lunu hake visunu hasho egeze pette zeke sebata ze pelledi homie a kiudi kepenyofe resoli vitiomu ibalivi we kiudi pocha simoro nipu reso bageze pule vidiomu
vortimi ke lu me hope susuro David kem hidi nipu resosi bale ke tio ramo deri u ke penyope ker sonu pacha ke me ye thosa Jisu avu ke puma ko vapie avu ke tsalanu tie avu por sonlia mor shoke tsalamo deri avu jisulanu ke penyope mu temyebu ke ze vila ke le mu avu Christa cruz matola ke me tomye chada ke ze how kiri dile ke vi ke kri si ke mala we por sonlia tie reso ke peso avula pa ke se ke se ken hegese mu pesegese mulie ke dipo ke sepie avu zsega u ke penyofe Jisu cruz panto ke sepie avu zse mu tie jisulanu avu ke jogo me ho samotadi po mizunu avu keba tie ke dipo pie avu ken hesega u ke penyofe ke mesaro fu pie avu ken hese tie mesadi luke tio ke mesaro pe avu krohi ke bala tsele ke bazo mu tsele tio ke bazo poro pe piese avu ken hese mu poro pe ke kopie avu ke tsu tsese bawe avu tie ke mesaro pe hato silie ta ero avuri David kem hidi u ke penyo pe reso leke tio cha sipe vigota tuzodio ke krilamone nipu resogeze worship avu peseges la kuso hanye pengumu soru David u ke penyope ke view meta ke wasie tu ke se diwe sala no u ke penyope ke kre meta mo ero mori po ke kre ko rekrali mo bata ero tie mie pori avu peso seliken zegatse tiunu David ketsukel ho kese nipu mizenu nbu vornu di pa ke selye di avu kiebazo no tie fordi hinamome nipu ropfubu nko he pre la selia tiena amen je theka chali khu kresedi serse nipu akefeu ugo hau kezekelila le dikhe Again.
ke hu pori che do ke shoti hau nu theja fa phrele ke che pele ba mu ni pu bu ja phi pi ugo mi pete go che se ke li chili che thela nu ke chati bo ke zedi se le na ba mu program tu pi ke za ke shu nu ke chacha ko se di ke zedi cha ke li chili che mu su chale di nu ke hu bu re li ke li chili che ni ko pe zie